Ya udah wah. Teman-teman. Babon. Awet semuanya sama udah. Masih ada, masih ada. Masih Allah nolong. Allah. Mantap teman-teman. Poin. Masih ada, masih ada. Masih Allah nolong. Allah. Mantap teman-teman. Poin. Oh iya Kang aku utok escape lah. Sing sarehat, sing sarumanget. Mantap. Lanjut terus. Ya teman-teman, Kang Utok ada sambaran tuh. Sambaran tuh dalam kolamnya teman-teman tuh. Lagi ditarik, mantap. Mudah-mudahan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Di kolamnya dalam teman-teman tuh. Nah, itu Ayo tuh, coba lihat teman-teman tuh. Alhamdulillah teman-teman. mantap teman-teman. Strike pertama Kang Utok SF. Lanjut. Mantap teman-teman. Sekarang Kang Utok SF. Barangkali dapat, kalau gak dapat celaka dicoreng muka deh. Alhamdulillah ada sambaran. Aduh, tadi mah turun ke aya gitu. Kayak ini di luhur. Benar, mah cilaka di lamedongan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita set. Wish. Hah? Jangan. Nah, gini. Gagal. Coba orang segedang. Pinjam ureknya teman-teman. Aduh, nah, tuh. Nah, ini ngajar jauh. Wish. Ini tuh cina. Tuh, dito. Maknya tuh. Bukan belum ya lu. Cina rada. Hai, nah kawan kena. Kawarkeun teh naon. Kawarkeun cenah diteureubeuh deh. Cina di opi. Cina ke dalam opi. Opi. Nah, ieu nyatu lagi. Iya, bobo. Apakah keyeud? Bismillahirrahmanirrahim kali ketruk-truk gitu. Si keyeud dah sa. Nah didinya apa lagi? Jadi Keyeud dah. amanya keuyeub ngabaletuk. Cobaan oka di luar. Lobang gitu. Tapi nya. Nah, mending aja pret. Ah, Gituannya. Tuh. apakah lobster? Jangan lobster. Gak mungkin. Apakah ngolah? Apakah anis segede jere? Lagi kita kan. Aneh gua. Aduh opi. Ayo curiga mau. Curiga. Apakah hewan buah? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Cat. Wish. Iya. Kecil teman-teman. Kayak ini mah.
Itu di bawah hutan kuletak lah teman-teman, mantap lah. Kirim-kirimnya mah yang subscriber yang nonton lah sing sarehat sadayana, mantap. Lanjut terus. Tuh teman-teman disambar akhirnya, mudah-mudahan sekarang mendapat teman-teman. Ngiem. Bukan babonnya. Conta. Dimakan. Tes mengim. Tes. Badak gede yuk. Mudah-mudahan teman-teman babon. Tuh. Mantap lokasi kikisik teman-teman. Oh, mengim cas. Wis, olo. Terus, wis. Terus, walah. Wis, ayo kan mengim ya. Ayo, sok terus. Wis. Mudah-mudahan teman-teman babon. Alah. Wis. Wih, babon. Teman-teman babon. Mantap, teman-teman. Tuh. Aduh. Mantap. Ya, mantap lah. Kintun salam nama kanggo Om Utok SF, Aodik lah. Teruntuk spesial nama kameramen ada di. Semoga channel Pak Utok SF Mantap. Aduh, Kang Iim. mantap. Lanjut terus. Duh, aku bener wae nyangut di wae teman-teman. Tadi teh udah dapat, sekarang dapat lagi teman-teman tuh. Mudah-mudahan sekarang mah babon lagi teman-teman. Tarik aja. Oh, budang mah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Wallah. Wis. Wih, babon deui wae. Mantap. Kumaha Utok, Aodik, ya Kang Im terus Kang dua babon. Aduh, mantap, bukan nama mantap. Mantap. Hanapeun tangkal mareme. Aduh. Mantap. Lanjut terus. Oke teman-teman, alhamdulillah Mang Iim ada sambaran. Barangkali belut. Karena kayalnya atuh kahana apa namanya ketinggalieun. Oh teman-teman, wish. Belut ini ugug-ugugan gitu Tuh, wah nariknya teman-teman tuh. Ya narik tuh. Tarik ayeuna Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah di. Merawat. Manti mah banter di wah bener wah iya mah di remet-remet teh tuh babon wah babon lain wih semua wah tewak mantap teman-teman Mang Iim mantap salam kirim salam buat subscriber we nu nonton inti nama jeung nu nyaskrib sing sararehat sadayana lah gampang cari rezekinya panjang umurnya mantap. Lanjut Bang Iim, aduh strike lagi teman-teman, mantap keren. Aduh ini lagi di musim kemarau juga, alhamdulillah kolamnya ada yang airan, diisi air tuh Bang Iim udah dapat teman-teman. Mantap teman-teman, lanjut terus.